right into engubizile nje khona letha amatemba lapha ngifuna ukwenza ibudget wena ikhanda lakho alisebenzi ngakuyekelela uyathatha amatemba lawo wonke wafake wonke emphikeni amatemba la $2 $2 not so kumela pheko kangaka manje ima ngutshengise cela ubambe la yabo bamba la ubambe la 5 10 then 15 20 25 30 35 la bamba lethi package lapha ngifuna ukuthi usethele kahle budget so lana ngobe u35 kwenzakalani ke sibone 1 2 3 4 5 6 7 lapho sile how many days 9 10 days 10 days upheka 5 ngelanga ufaka itamatisi ufaka umsopo lapho ngosuzudla so uchaza ukuthi lana kumele ngithatha amatempa u5 so ngifake ebhodweni ngipheke exactly into engikhulumayo so ngudishela ngaku2.5 nami ngithathe 2.5 lapha asiko ku normal life angiyabuza phela ukuthi sinze lalela phela ngisakhuluma asiko ku normal life abantu bonke basuka ku lockdown i-lockdown iwisa abantu bonke ezikhwameni lama ngela mali so ngayekela ukuzinanzelela wena uzadla ngathiwa mina ndemali eningi nxa usuqeda lapho sisikimi isicheba kula sicheba so amatemba nje amatemba $2 sengingazenze ngathi wena ule mali eningi ngiyakutshela ki $2 asuze kanti kusuka kuthini ekhanda lakho ekhanda ku right asuze ngithenge $2 ngelanga $2 ngelabamba lapha kule 10 ngicela ubambela ngicela usebenzise ikhanda ubambela angikuthatha ngathiwa mina ngakuthatha etown ukhumbula ukuthi wakhulele ekhaya so kumele ngisafe ngidla amatemba nga2.5 ngenxa ukuthi wanithatha emakhaya ngizama ukuthi ungakhohlwa imvela lapho usuka khona lapha ngikubisele emasikweni wazahla amasiko ukuthi ipini nabo khokho bethu abakaze badla amatemba afa bawadle into sakhula ngazo thina sakhula thina sibhabhayisa iframachini sisidla amatemba wabhabhayisa iframachini wawungadla amatemba 5 bamba lapha ngile 10 futhi 10 so lapho i-main days le 15 5 10 15 20 25 30 nearly 15 days ayibo isandla sami sesigcwele kahle bisela phela lawo esengabalansisila anti ngenzi ibalance okay kusele ngakike lana eplasticini lapho i10 2 days sesile almost 15 days so lapha ngicela ukuthi phela kwangcono ungibisele emakhala wangithatha khona ngekwazi ukudla kahle uma usungidlisa amatemba 55 lapha so 55 ngoba ngiyazibuza ukuthi umuntu yena ofaneleyo usho kanjani ukuthi endlini akuphekwa amatemba jwana ukuthi lapha so normal life lapho ungazama ukuphikisana la zako ko andazane zabo uyathatha amatemba zona thatha amatemba la ngifuna isiphikisana anti ukuthi thola amakhelane bezizwa ngifakela isandla ukuthi awufuna ukulalela umthetho yimithetho yalapha endlini le umthetho la endlini uthatha amatemba 55 ngicela ukuthatha amatemba la ufake endlini angifuna ukuthi ngiphikisane lawo la so normal life la so sudla ngathi thola wena ule mali enengathi awulikhiwa awusokhiwa wena ngathi tupheke lalela amakhiwa adla amatemba into zabayanga lezi awu so mina ngirich umyanga phela umyanga that's why usidla amatemba lapho wabala ngapha icorona ikhona asikho ku normal life ngingabhalansa kuhle lami into zihambe kuhle uzadlinya yiko ngitshela ngizothatha amatemba lawo lalela ngizothatha amatemba lawo wenza equation right wafaka endlini bengikhawunda ngibhalansa ngoba wona ngakuyekela nyakwazi endlini lapho uJohn Gcwalisa abantu amatemba la phela nge1 day ngizofaka kuhle amatemba la ngifuna ukuhluphana lawo